다들 이제 도마 도마들이 안에 네. 아무래도 안다 가장 공도 주변난 신기 가장 공도 주변난 신 다 간다 군수 전주 쌤 디고 지도하는 상바디 당부도 주시 있으면 제 니바디 저지 조금 이제 심지 남지 가서 파마이 분도 시에베체네 되는 거야지 니바디 심지들 파마이 분도 시에베체는 거야디 이브레 자 제가 진 디고 쉬어이 So as I discussed yesterday, Como lo discutimos ayer, discutimos ayer acerca de la bodhicitta relativa en cuanto al samsara en general, así que hoy quisiera tocar el segundo punto, que es el meditar sobre todos los seres como nuestras madres, meditar sobre ellos como nuestras madres. 다지당기 단도나 마트진이 바고마데 심제담지 마트진이 바고음과 김제는 단도나 심제 탐지에다 거진샤와 전화 도도르디 심제 탐지 거진샤와 고마르디 레샤 다 인지미지 다지 파마임바 마고메이미냐 단도나지 상월로 거진샤와임바 안 다가들지 제외 유인바르지 수준 예시로 정도 다들지 이제 예바로 정도도 충분히미나 안 바지트 유스래 Y la razón del por qué meditamos, visualizamos a todos los seres como nuestras madres, es el de recordar la bondad que ellos nos han brindado. Y recordar cuán bondadosos han sido. Y no es necesariamente que tenemos que meditar sobre nuestros padres. Lo más importante es recordar cuán bondadosos todos los seres han sido con nosotros y cómo nos han tratado con afecto. Si han llegado a ser nuestros padres o no, eso no es de mucha importancia. Lo más importante es recordar la bondad que nos han ofrecido. 간달 많이 먹으면 천재 잠chen 디베 천에 안데 심제 담제 간달 다 겨왕아지 켈랭게르 지미나 안데지 고아 토마 메바네 다다르 도그 봐도 지류 단다미르 망보실래요 아래 류디다 렘베스나 다지야 지 파마 담민르 중요하래 제산드네 인두산에 디규전 때네 심제 탐지에 따지 레면도 주 거로입니다. 때네지 심제 탐지지 파마마 규베 지게 매바사나 다도 다간다 드리차되어레스 다 긴세지 겨왕아지를 겨왕아지리에 이제 시라매비미냐 양아중은 양지 삼로 심제 탐지에 겨왕아지를 이제 매번 이비네요. 지삼을 동주지 유서래. Y si meditamos o visualizamos a todos los seres como nuestros padres, es un ejemplo. Esencialmente todos los seres, si llegamos a aceptar que existen las vidas previas y futuras,
Desde el principio del samsara hasta ahora hemos tomado diferentes reencarnamientos y hemos tenido diferentes o diversos tipos de cuerpos. Y mediante toda esta transcursión hemos tenido muchos padres. Así que todos los seres y todos se han rotado en llegar a ser nuestros padres. Entonces podemos concluir que no hay uno ni siquiera que no ha llegado a ser nuestro padre o nuestra madre. Pero aún si no aceptamos la existencia de las vidas previas o futuras, todavía podemos meditar o visualizar a todos los seres como nuestros padres o nuestras madres, dijo su santidad. 다들 개시슈르데 다베란지 아주 다대게 점불링이 내당 통하는 바지 삼당미미나 다진 점불링데 대딩상 가주 핀주 가주이지 점불링바 핀주이 데타 섬을 데람디 데타데 녀르녀르 주요래 제가 섭도 주요래 안베나 지팅상 아주지 information era sabzan da chatting pyurabruchi 드림이 유산 디균선라 되네 에너지 투지에다 천세기 자결라 소바데 줄 댄세 아주 편중인 제와데 타녀녀 로디가라 Y lo más importante es de mirar la situación en la que nos encontramos en el mundo. Y cuando miramos esta situación, vemos que las conexiones entre los seres están siendo más cercanas y más cercanas o más profundas, se ahondan más. Especialmente ahora que estamos en esta era, la que llamamos la era de la información, donde la presencia de la tecnología es tan evidente, tan fuerte. Entonces es mucho más posible crear estas conexiones entre los diferentes seres. 아주 지상로 데즈지가 아주 띵르부를 상담이미나 ane 당아라도 다지 점불인디 토려야 소초네 섬르베다지 디간이야 지 손보네 투야디 손보네 투야다 다나신게 지 소초의 튕게 좀 돼야디 가르쳐볼 때는 중물에서나 아니 지심제 현당 안 심제 현기 현당 다나신 그다 뭐부 현라 현기 tinla 때네 아주 소소되어지면데 세브시라래. And if we think about it a little bit more deeply, then it's clear that our ability to remain alive on this earth all comes from conditions, the conditions that help keep us alive. Where do they come from? They come from other sentient beings, other things. They all come from the kindness of others, and this is very clear. 베랑아 주기 사야기 가르에 사야기 칼라이네레 다나신기 괜야 돌로이네레 되게 상로 안지 심진 현기 제상치 마마제 된 아주지 심진 현기 거리는 되는 총대버지 베랑아 주기 벤 돌로를 시켜빈 디상 돌로 망부지 소대기 튼세를 차려래 소대 튼세를 차려래 제상 다 소대 튼세를 조다 지두산의 둘러도 성견티 중 아주 바지 미기 통용으로다 워싱게요 말 미기 통용요 말 워싱게요 말이 임비냐 그저 다 둘러도 쇠시 아주 룰이야 그야로 아주 룰이야 다시 괜찮아 아주 편도 요리야 제가 디균선 때네 간다라 아주 당뭐 마셔봐 아주 여기 짠 통용면 밑에 저기 다 거딘도 된 아줄이야. 레디어. 我们在吃
Todos los alimentos que digerimos, toda la ropa que usamos, ¿de dónde provienen? Vienen gracias a otros, a la bondad de otros seres y los actos de otros seres. Cuando pensamos toda la ropa que usamos, toda esencialmente proviene de factorías. Y no pensamos en las personas que están en estas fábricas, las personas que están cosiendo todas estas ropas, no las vemos, pero porque ellas hacen esta ropa podemos nosotros usarlas y podemos mantenernos calientes, usar esa ropa. Nunca lo reconocemos, nunca los vemos. Sin embargo, esa bondad que ellos, la bondad de hacer esta ropa, nos llega de una manera u otra. 다다지 가르에 지기질을 뛰네 초대에 임데 다 서비스라래 지기를 지되고 거네 다 지기질을 틴을 되네 지기 거진을 되네 지 초대에 그렇지 드네 인주스탄에 디준zel 되네 다 빈수 지기질이야 다 간다라 진디지기다 니루르디 알아서 오늘 전에지 초대야다 아니 sombo 내대야디 유행 엄마더다 다다 신기 니루 엄마더부터 가르도 아주 상로 야보다는 유산에 단도는 지기질이야 되되베 임베지라 지기질 땡되베 임베지 임베데 다 버지 세버셰트야 르 차디가네 Y el hecho de mantenernos vivos es porque dependemos del uno al otro, nos ayudamos, nos apoyamos, somos soportes el uno con el otro. Así que la bondad de una persona ayuda a la otra a sobrevivir o a vivir. Así que es bastante evidente que en este contexto que nuestra vida, la forma en que hacemos nuestra vida, y las causas y todas las causas y condiciones que nos ayudan a sobrevivir, a tener una vida, es tal de que estamos dependientes el uno del otro y nos apoyamos el uno del otro o el uno con el otro. rāngdā xiān sāyādī pārtā chīmbarū chīyé dewa chī rāngdā xiān sīdhū sāne tāi yawā chīmbarū yé dewa chī tīne chī samrū chī kūyā rā yinā yāng tuyōng wā mā lā yā rāngdā xiān sāyādī tīne chī ngā chū sāpa dā xīn chī kī rāngā sīdhū sāne tā rāngwā mā rū chī rāngzē mā rū chī sūdhū yé wā xiān sīdhū sāne rāngwā rāngzē mā rū chī sūdhū yé dewa tīndē mā yīmbā tā kāndā rāngdā xiān sāyādī chīgī chīgī yā tuyō dewa yīmbā chī rāngī dīdū dī sēmjīn xiān kī tā dīdū lī yā rā lū dewa chī tā sēmjīn xiān kī dīdū dī yā nā lō kā rū dī yā rāngī dīdū lī yā chī dewa chā dī yā chī yīmbā chī ā chū hā khu tū yā rā sī Así que sí estamos dependientes el uno del otro. La forma en que normalmente pensamos es que existe una brecha bastante grande entre nosotros y los demás. Pensamos que existe una gran diferencia entre nosotros y los demás. Pero en verdad, nosotros y los demás no es de esa manera, no es la forma en que lo concebimos. A menudo pensamos que nosotros es algo que está en control, que es algo autónomo, y pensamos que los demás también tienen control de sí mismos y son autónomos, pero no es de esta manera.
nosotros o el yo y los demás estamos dependientes del uno del otro. Nuestra felicidad depende del uno y del otro. Nuestra felicidad y nuestro dolor de la misma manera depende de otra persona. Y de la misma manera, otras personas, los demás, su felicidad y su dolor también depende de nosotros. Así que estamos interdependientes. 디둘리아 두그루치아다 다는 신기 심진신 동엘타다 다는 신기 대화는 거야기 진 가르 로티 런신기 가르 다지 니루 줌젠데 하고연주사 런신기 가르 로티 지 게용외에 소스 내지샤 Así que nosotros, el yo y los demás dependen el uno con el otro, y de esta manera los demás y nosotros somos una parte de los otros y los otros son una parte de nosotros. Y cuando entendemos esto, esta razón, esta naturaleza, entonces desarrollaremos el deseo naturalmente de querer liberar a los seres, liberarlos del sufrimiento que ellos sienten. Cuando entendemos esta situación de manera natural, queremos brindarle la felicidad a los demás. Estos sentimientos surgen naturalmente en nuestro ser. 오늘 전에게 다 겐쿠르 안 라렌타 데치하기 저리 사상 매버지 겐쿠야래야 천나로 위에 되지다 안다는 시세나로 위에 되면 지 용리도와 제자다티 거리교에서나 아주래 니지기셈 니지메의 교육이 다 니지 첨부선을 다도 가다 니지메의 교육이 니지 첨부지 안줄 매베 인자 디균셀 때에 다 겐쿠르에게 지 겐쿠르로 겐쿠야 게 로디 지 겐쿠야 뽑아디 용금해 주시 자리 유스라 Y a menudo entendemos esta situación o este contexto en el que nos encontramos, a menudo lo entendemos, pero muy pocas personas de verdad están preparadas para poder tomar la responsabilidad y ponerlo en práctica. La gente tiene miedo o pánico de actuar. Y básicamente es porque ellos carecen de una actitud de compasión, una actitud de gran compasión. Y cuando en general carecemos de esa compasión, entonces no vamos a poder desarrollar la idea de tomar la responsabilidad y de tener confianza en tomar la responsabilidad de los demás. 지 미신달이야 지 삼시체고르스 미신다가 동해래야지 양아 샤차 삼바로지다 다는 신기 지 삼시체하름 대다 니질 개발시라요 되비시래 아주 이지게라다 지 sympathizaroda empathizaroda 대다 니질이야 개발이요 되비시래 Y cuando pensamos acerca de la compasión, normalmente pensamos que es algo como algo de tener empatía o sentir un poco como de piedad por los problemas de los demás, pero tenemos que hacer una distinción entre lo que es la compasión, la empatía
y el sentir un poco de empatía por los demás o de pena por la situación difícil que otra persona esté pasando. Hay una diferencia entre estas tres. Sí, su santidad usó la palabra simpatía, en inglés sympathy, pero no es simpatía para nosotros en español. Yo pienso que es más afinidad, solidaridad. Su santidad hizo una distinción entre la palabra en inglés, él usó las palabras en inglés de la simpatía y la empatía y la compasión. Pero la palabra simpatía en inglés, sympathy, no tiene la misma. Quería hacer una aclaración de que su santidad dijo que tenemos que hacer una distinción entre la compasión, la empatía y lo que quiero decir es la solidaridad, no la simpatía. Él usa la palabra sympathy en inglés, pero en español es más como afinidad o solidaridad. Así que tenemos que hacer una distinción entre estas tres. 낭심기 배 가서 손아로디 지규인 거 알지. 지 낭심기 손아들이야 니지유디기 내단데다 닌쟁게 내단 지규인 거 알지. 딱 가르쳐서 디 가르쳐서나 전이 다들지 동해에 심지에 될어야 배지 딱 과사선한다도 간다 전이 동해에 심지에 될어야 지 가져에 디기 차시야 디人心这不지리야 교회 몇바체지 되는지 동해에 심지에 디기 아니지 동해의 초화당 안다는 신 강예기 다지 강예로 가려 용부디 집에 야탐으로 제가 용토버지 제제 에너지 드디지 다 간다 가져야지 다 손나로 전부 깨야지 드디지 싶어지 고면도 섬으로지 그래도 Muchas personas piensan que la compasión o la solidaridad son la misma cosa, pero no son la misma cosa y hay un punto clave en cuanto a la compasión. Es cuando pensamos que la persona que siente compasión y la persona a la que el ser que es el objeto de nuestra compasión, y pensamos que son dos cosas separadas, diferentes, distintas. Y pensamos en general que la persona por la que sentimos compasión, la que está en una situación difícil, está padeciendo mucho sufrimiento y está afrontando una dificultad fuerte y pensamos que nosotros quienes estamos sintiendo compasión, pensamos que estamos bien, somos fuertes y entonces sentimos pena por la otra persona. Y de esta forma estamos separando la otra persona, la persona que es el objeto de nuestra compasión. Pero en sí la compasión
En general, no es de otra forma de percibir las cosas. Es difícil hacerlo físicamente, pero la idea es de tener un sentimiento de igualdad, por lo menos mentalmente, igualmente, un sentimiento de que ese otro ser que está sufriendo, que ese sufrimiento es parte de ti y que es el mismo, que él es igual a ti en naturaleza. Y el sentimiento de ese sufrimiento que él está padeciendo y llegar a sentir ese sufrimiento y sentirlo lo más profundo que puedas. Tal vez es difícil sentirlo 100%, pero hacer un esfuerzo para sentir el sufrimiento de los demás. 제당 안조 디서 치리비엘라고요. 아주 조미야 정신기 가르치지 닝제에 삼바선을라도 닝지기 사변을 섬다. 당 아주 흉천부터 전에 닝지베 치시 제는 저러다지 니 흉천번에 시샤바기 닝지기 체로 더더더原来面나데 딱한달지 닝지 사변 닝제 현在닝제에게 사바르디 정신 아주 조미 거랑 가서 랭게 요아레스 랭게 조미 거랑 정신 요아레스 이내야 데 랭게 요아레디 이미냐 디 지 이니 탑교아르비리아디 고 배주에 마담이나 Sí, perdón, pienso que su santidad al principio cuando abrió este tema, él habló de 3 palabras, habló de la palabra compasión, la palabra empatía y la palabra sympathy, que en inglés es diferente como lo dije anteriormente. Y ahora que hace su explicación, pienso que la palabra más cercana a esta sympathy es la piedad. Tal vez el sentir piedad es un sentimiento que en verdad nos separa de la otra persona en vez de acercarnos más a ellos, ¿no? Entonces no creo que es la solidaridad, porque la solidaridad es como más cercano, pero es la piedad, el sentir piedad por otra persona que pensamos que está peor que nosotros, pero no llegamos a sentir el sufrimiento que ellos padecen muy cercano a nosotros, muy fuertemente. 동전이잖아. 그 계시신 지단 고랑 꼬시야기 고랑 뉴버르부터 생기게 예비냐 계시 미세잖아. 어디는시 아주 니지대 충규네 지수수역이 다지 계사 사세 쿠류들이야 시라 라레그스도와 디 쿠류디나로래야 타나야지 니지세야 츠디 베지 베 니지세야 츠디지 남균 배주 망보시 던게 여비나 되게 콜패는 그랬어. 닌지 이야기한 거. 시에만도 배 닌지 전에 치고란 배주 다음에 게르지. 근데 지금비네 안고 샘디 무구나 산. 샘 차고 차지. 아니 닌지 매도 지고 차로 그랬어. 的科学家其实也发现， Y hoy en día los científicos hablan acerca de cómo los seres de manera natural poseemos la compasión. Eso se ha descrito también en los grandes textos filosóficos. Hay muchas discusiones de los diferentes niveles de compasión que los seres poseen. Y se dice que por lo menos todos los seres tienen la semilla de compasión. La semilla de compasión está presente de manera natural e instintiva en todos los seres. Y aun aunque poseemos esta semilla instintivamente, nuestra compasión es débil y es un poco tambalea. Es como prender y apagar las luces en un cuarto. Así prendemos y apagamos la compasión que sentimos. Y si la mantenemos de esa manera, entonces no podremos desarrollarla. Es como que si todas las personas tienen la habilidad de hablar, aun cuando toda la persona nace con la habilidad de poder hablar una lengua, pero si hay un niño que se le lleva a un lugar donde no hay nadie que hable con los seres humanos, ese niño o niña nunca va a aprender una lengua.
nunca va a poder desarrollar la capacidad, la habilidad de hablar una lengua, aun aunque tiene innatamente esa capacidad en su ser. Y de maneras similares podemos pensarlo con nuestra compasión. Si desarrollamos la compasión, sí o no, depende bastante grandemente en nuestro entorno. Si estamos en un entorno donde no usamos la palabra compasión, si por lo menos las personas a nuestro alrededor usan la palabra compasión, entonces va a brindar o va a traer un poco de beneficio, pero si estamos en un lugar donde ni siquiera usan la palabra compasión, entonces nuestra mente se va a poner más tensos y más duros, nos vamos a endurecer más. 세상 아주지 고란디 생계기 din 인세 누바 예베이네 디 종다 차과데 종다 마제비나 누바 매바 지버르잖아 디 종다 차과데 계심시라샤 베랑 아주 끼 잠나시 베나다 베나 둔주 딘들이야 나 춘춘거 나라지 탱게도 나 춘춘거리야 다 춘춘거리야 나라 춘춘거 추고마 대외거라 다 미게마 츠기 장와 주루베기 남다르마 시에데 다 장와 주루버 지울 돈이면 알았어 제단 교란 지울 가봐 차오랬어 너지 다때 너도를 지래다 지울 돈이면 알아 교란 딘로 차오랬다 대 맞이에나 바지 디디디 따따다 대만스 그래서 다 영화 주주베 양시 쳐 말은 동도를 지시에입니다 아버지 지울을 가버쳐버렸어 다들 지울을 가셔야지 엄마가 주대디서 지울 가셔야 한다 지울 가셔야 어우내주 가셔 어우내주서다 내주 가셔야 어우내주 가셔 아니 안지 라서 엄마들 룸디를 영화 주로 쉬게 거려야 지우 매나살도 나고지 매나서 같이 쓴 지우 나고죠. 되게 까마바 채널지 러고도 그 까마바 채널 지 랍지 예지 통용디 들라고레스 제가 다디 어고내서 들라 들라고레스다 어고내서 들이야 오마니 베메호다 마블라 다ken 오네 도르도르 콜니바데 타르가텐 담르체 가르마고 가르체네 그는 강갈라고 다도 깨쳐쳐 제자 지 가르레 지 심전 튠주 가시엘이야 그나 내주서로 되솔이야 미게르지 제벤도 그 젠더르 지도가 가시 나는 내주 까버도 되게 퍼지 된다 때듯이 신경을 봐 된다 디 젠드 제주 제가 좀 마세베 디 다데 된다 때듯이 신경을 세마다 돈도 많지라 다 가져모 가져랍샤네 데 시시에마스 개마로 다 이는 로밀리아 거라 지기 기 라베네 셰트하고 누버지요로 아 제상 알아 손에 되는 신기 니지 종달 체비미네 니지 kokarazoe 니지 용하기 니지 깨하기 누방 알아 소리 알았어 이네 정다 맞잖아 안 가서 니지 데 자완이네 매봤다 집으로 차로 알았어 Así que tenemos este potencial o este potencial innato para sentir compasión, pero si no lo adiestramos, entonces no podremos desarrollarlo. Así que tenemos que desarrollarlo mediante la adiestración. Es como cuando un lenguaje.
Es como con los animales. Recuerdo cuando era niño y estaba en el monasterio de Surpo, muchas personas mayores que yo me hablaban mucho acerca de la vida del 16º Karmapa. Y claro, el 16º Karmapa, a él le gustaban mucho los pájaros. Él tenía muchos pájaros y me decían, el 16º Karmapa le gustan los pájaros. Tú también, o usted también le tienen que gustar los pájaros. Si no le gustan los pájaros, ¿cómo vas a hacer su reencarnación? Así que sí tuve algunos pájaros, tuve un loro, y tuvo otro pájaro negro, Mockingbird creo que dijo, no sé cómo se dice en español, y este pájaro podía decir Karmapa Keno, y yo tenía un pájaro igual y le quería enseñarle a que dijera Karmapa Keno y también Om Mani Padme Hum. Y entre más lo trataba de adiestrar, no empeoraba, no decía nada. Le daba comida para que hablara, pero no dejó de hablar. Así que los animales también son como los seres. Hay algunos loros blancos que pueden entender, de color blanco, que pueden entender el significado de lo que están diciendo, pero la mayoría de ellos no pueden entender el significado de lo que ellos están repitiendo. Pero los seres de manera natural tienen la capacidad de entender el lenguaje si ellos se adiestran o lo aprenden. Así es, de la misma manera, si nos entrenamos en el desarrollar nuestra compasión, tenemos la capacidad de incrementar nuestra compasión si nos adiestramos en hacerlo. Y si no lo hacemos, entonces estaremos después despojados de la compasión o careceremos de compasión si no llegamos a esforzarnos en adiestrar nuestra habilidad compasiva. 다들 뉴스단에 말한 소리야 다 들리지기 간다를 고급세는 ran도 간다를 들리지 야게 동아지기 고급을 전부 주요인상 되디 고급디 아주 취수를 마동하지지 eng아저 가수르다 인지 야게 영화서나 가서 라도 간다 들리지네 간다 배주시고 해야 돼 계심시라고 했어요. Así que estamos de vuelta. Tenemos una gran oportunidad de mejorar y no deberíamos de dejar de desperdiciar esta oportunidad. Es importante esforzarnos en mejorar nuestra compasión. Mejorar nuestra capacidad compasiva.